Thank you. BJP na ani rak subla konna mathang lei di akoi yam clear wa toroba adar last we na akoi aroi ba khongau ga hina bam lai no opposition party mai aroi ba kal na thana honor koi khara idhar udhar tobne Bengal na tori ba tai dei jaga ra tori me andi Manipur yam peaceful lai. Just now I spoke to some of the people Manipur yam peaceful loi have ko sidi aduna kesu ka hinna problem nate ai karak pai se dai ta man vote ka ba yes harawai but akoi gi Manipur si karam direction da kada ne puse yam chawa akoi social issue ani akoi address to pa me yam noi jab si akoi kendra so lai han bada drug ki problem drugs na how badagi effect tor bro hojik to tung tor ki akoi gi society ki fabric ai ta loi tat pata re drug ki problem sina sima maru oi problem oi ani so bada insurgency ki problems ma horak padi akoi innocent life kya akoi mioi bi punsi mangi ba isam ngai tan ani se akoi pun hona min ra kana ani se akoi solve to no hona ba ahum so bada akoi gi important of sector ani education amasung health straight akoi pesa am ban chatwe pengang sing sem sawa na laeng sing tor kon masigi sima koi kara matung na koi sarkar da ai sarkar sem matung nai sahitya ki masala kan appeal to